أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين بنجيون نه نویسکار امام نووی، ترجمه عبدالعزیز خطیب، کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خدا المرین ما توابه. خوش کو براین عزیز درس مایاش بریا ودا ما بحثا حرام بینا ظلمه زورداریه و اعاده کردنا حق عباده، مثلا حق عباده استای مذهبه مو اعاده و بکه مو حلال یا خوش و بخوازه فحی یا خواه شو بخوازه و حکم و ونکه که عاقبت و مویل آخرت بچه ما بحثا فی قاسدی کرا ام گوهابی حدیثا دصاد و حفده حدیثا دصاد و حفده گورا ریزا ریاض الصالحینه ام دست خواندن خو ترجمه خو بکی دبيجة وعن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عدي كره عميرة الكندي هاتا نقل كرن خدا جي رازبت بيجة مش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام صح كر هولي دقات من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة دبيجة من استعملناه منكم ام كش هوا وظيفة دار بكي معمور السر عيشك يعني ام وظيفة بدي كيش يكش هوا وجا فكتمنا مخيطا الوجه وظيفة خدا درزيك تنش موشيره درزيك تنه ام بجي مثلا ما بكر معمور جواندنا زكاته اون مثلا یا عيشك كارك وجا روی كاردا ام بجي درزي که تنه و شار شخورا هلانی فما فوقه درزي که درزي که بچوکتر یعنی بچوکتر مازنتر کان غلولان اف به خاینتی اف بدزه به خاینتی یأتی به یوم القیامه رجا قیامت یه و بین میدانه و که چه بدزیبه یه رجا قیامت بین دینه میدانه بین حاله قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه وجا وقت پیغمبر خود هولی ام مسئله سر سکنی مسئله يعني سقی گرد ولی سر مسئله يعني مسئله شداند وجا زلامك رش اسمر انصاریاش اهل مدینه رابی سخوه ولی او رابینوی هی پیش جاوه موانه فقال هولی گفت یا رسول الله اقبل عني عملك تا از وظیفه دار کردیم تا کردیم معمور ایشکه ارجاد کم تا وظیفه خواه شما قبیل بکی از استفاد کم شو وظیفه یعنی از تخیر خواه یعنی وظیفه شما قبیل بکم قال و ما لك پیغمبر خود گفت چل تقامی چه بی قال سمعتك تقول كذا و كذا مسح کرد هولی گفت تا گفت کیش هابه به معموره تشتکه و جا هنگ درزیکش بچوکتر خوارا هلینه او به خاین به دسکر رجا قیامتی بین دین حوله تهولی گاد قال و انا اقوله الان ادیسات بجم پیغمبر خود گو ادیسات بجم من استعملناه منكم على عمل ام کش هوا وظیفه دار بکی معمور سر عیشکه فلیجئ بقلیله و کثیره چه بچوی چه هندک چه گلک بلا حمیه بینه که آیده وظیفه چه به بلا حمیه چه دست خواهی خزبه بلا حمیه بینه دینه وده فما اوتیا منه اخذه کما چه دوه بلا بشخورا و ما نهی عنه انتها ما منعویش چه کر بلا خواهی وده یعنی حقی وی چه قاض ما حقی وی چه قاض تعیین کرده بلا حقی خواه یشخورا ببه ویده یه بهلو بچه رواه مسلم اف حدیثها امام مسلم روایتیه خود جرازی به کتاب خدا قید کریه حدیث 218 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر كره خطاب امام عمر هات نقل كره خود جرازي به دبيجه لما كان يوم خيبر اقبل نفر من اصحاب النبي
فقالوا فلان شهید فلان شهید وقتی بی رجا حیبا خیبره فتحا خیبره و جا فلقه امجی چند زلامش اصحاب صحابیان پیغمبر خوده وگران یعنی بشت حربه فتلين وفقالوا هولي قوتن فلان شهيد فلان شهيد فلان بيا شهيد فلان بيا شهيد يعني خبر شهيدا أونين حتى مروا على رجلين ولي حتى راست نوه زلام که جهاتن نوه زلام که بودن فقالوا فلان شهيدون قلتن فلان كذي شهيدة فلان كذي بيا شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه السلام هودی قلت كلا قطعيا أو لا شهيدة إني رأيته في النار في بردة غلها ما أول آگیر جهنمه دادید يعني ما أول يعني هات بیشتر مبا أول آگیر جهنمه دا في بردة غلها أو جبو عباكي جبو برده جبو يعني أمجي طاقمك جل ودزي يعني شخورا هلاني خيانات مال غنیمت را کرد او شخورا هلاني شخورا دزي او وجو بشتنگه هات کشتن او نبي شهید او عباءة برده و یا عباءة يعني عباء برده دستك جل ولي شخورا دزي هلاني و شرط او وجو بشتنگه هات کشتن او بوه نبي شهید و خيانتوي شهيديوي بطال بي رواه مسلم اف حديثها مسلم نقل كي ياخذ جرازي امام مسلم كتاب خدا جه كليا وعن ابي قتادة الحارث بن ربعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو قتادة حارث كر ربعي هات نقل كرن خدا جرازي به او پیغمبر خدا نقل كليا گو پیغمبر خدا هولیگاتی نخیر گو پیغمبر خدا قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال لبيجي پیغمبر خدا ناو مدار رابي سخوا و رابي سخوا يعني بيوي نطقك دا خطابك كر فذكر لهم أن هولي وجه هولي اشتغالي خدا بيوي خدا هولي قد أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله الجهاد ریا خوده دا یعنی خواه اشاندنا مجادله کردنا ریا خوده دا تکوشین ریا خوده دا و ایمان خوده اف هر دو کنها اف هر دو تشتها افضل الاعمال افضل تر عملها یعنی خیرتر عیشو کارایل استاملا فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي وجا زلامك رابي سؤالش پیغمبر خدا کرد پرسش پیغمبر خدا کرد گایا رسول الله أرأيت تشد بيجي عجبا إن قتلت في سبيل الله هكا الريا خدا دا بهم کشتن ريا خدا دا بهم کشتن بهم شهید کرد بهم کشتن تكفر عني خطاياي گنه منش ما بين وشاندن یا نا گنه منش ما بين عفو کردن یا نا فقال له رسول الله پیغمبر خدا هودی قال نعم إن قتلت في سبيل الله بله حکیت ریا خدا دا بی کشتن و انت صابر محتسب مقبل غیر مدبر تا صبر کردی تا جهاد دا صبر بکی و محتسبون خیراخه و مکافات داخلش خدا بخوازیش تی کسی نخوازی بجه خیر و مکافات همه دست خدا دا بلا خدا خیر و مکافات همه بده ما مقبل غیر مدبر تا برای خواه بدی بدجمن پشتا خواه ندی دجمن يعني بتمي حجومة بدي دجمان تو بشتخوا نديه ونعرفي الحرب دا حرب وكفر دا هنجي والهتي بين كفراندن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتنجي پیغمبر خود ديسا او اقين جواب خوا كوش بير كا و ديسا خل صح بكن قال كيف قلت وجو شوي زلام بارسي قلت چه بود خود ديسا سؤال خوا بكا ديسا برسا خوا بكا قال فجوي زلام قود أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي قال رسول خدا تشد بجع يعني عجبا الريا خدا دا بهم کشتن گنهن من بين كفراندن یا نا گنهن من بين عفو کردن یا نا گنهن من بوري فقال رسول الله نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر بله
بله گونه تبین عفو کرن لبله و انت صابرون شرط کته صبره بکی ثبات بکی و استقرار يعني صبره بکی سر شر دجمن محتسبون خیر و مکافات خوش خوده بخوازه مقبلون غیر مدبرن بره خوابدی به دجمن پشت خوانه دیه يعني نراوی افهم يقول هنتا بين عفو كرن إلا الدين دين عبادة خارج دين عبادة نوع عفو كرن حتى تحقق حقوقه وبينيني دين عبادة نوالي نشتا فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك جبرائيل عليه السلام هات شمره لي قد يعني جواب اول دابي لبنه او دين عبادة بيوا نكر بي يعني قد جبرائيل هات هولي جواب من تصحيح كر جواب من راست كر سراست كر بله ام گوهای حدیثا 220 وعن أبي هريرة أبو هريرة نقل كنا خود جرازيبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دبيجي پیغمبر خود هولي قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع وجه پیغمبر خودش صحابیا پرسی هون چد بی یلو مفلس کیه هون که مفلس حساب دکی قالوا وجه صحابي هولي جاودان المفلس فينا النوف مدا كسي مفلس يعني ام نوف خدا بيجي وي كسي مفلس من لا درهم له ولا متاع نزير و نزيف قد پرويتنا موجه افلاس کرد فلان کسی افلاس کرد بی مفلس ها کسی که فلس دست داده نما يعني ام شو را بيجي مفلس فقال پیغمبر خود هولي قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يه مفلس حقيقي أمتهم يه مفلس راستين أمتهم أو رجع قيامته نميج خوا بروجيان خوا زكاة خوا نميج كنا زكاة دايز أمبيجا روجي جرتنا ولي تبر محشره ويأتي لبلد تبر محشره قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا خود که لبلد دنیای شتم هذا دجون کریا یها وقذف هذا ببختیل یها کریا وافتراه ببختیل یها کریا وأكل مال هذا مال یها خوریا وسفك دم هذا خوینای هر جانیا يعني يها كشتيان بريندار كيا وضرب هذا دنيا يها فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته شخيروي هلتينن ددن خدان حقا ددن يها كو حقي كي خوربه نحقي كي كربه خيروي هلتينن شخيروي حقي ددن بالوا بلافتكن فإن فنيت حسناته وجهك خير وثواب ومكافأة وخلاص بين قبل أن يقضى ما عليه هي حق الصويدة نهت بيناني هي حق الصويدة بيناني أخذ من خطاياهم فطرحت عليه بجوج جنه و يبه هلانين ويبه جرتن جنه و بجرتن يبه دانين سر جنهن وي جنه و يبه هلانين يدين سر جنهن وي ثم طرح في النار باش نهنجه يه سردبي بوفشن آگر جهنم دا رواه مسلم اف حديثها مسلم روايات كريا خود جرازي به هم مفلس ابا امت آمده کسی مفلس ابد بیجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حديثا 221 وعن أم سلمة رضي الله عنها سلمة دیا من مؤمنة جناب پیغمبر خوده عليه الصلاة والسلام هاته نقل کرن دبیجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دبیجه پیغمبر خوده عليه الصلاة والسلام هولي قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي أجي ويهوا أنسانكم از نه ملیاکتم از نه غیبه نزانم أجي ويهوا بشرم مروفم انسانم و اینکم تختصمون الیه هون جبو دعوین خواه جبو اختلافین خواه جاروبارنا هون تی جمع شریعت هون تی جمع از دعوها و حل بکن ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض جار هیا یک شوه بحیتر دلیل خواه دین زمان
يعني خواست بحيتر مدافعات که ولی دب ازمان حلیه دب ازمان حلیه و دلیل آخوا و حجت آخوا و علا يعني إشارة حق بون آخوا سبحيتين الزمان سبحيش دبيجة شيدا ازمان حلي ترى دبي بيتر اشتغل ديجرا فأقضي له بنحو ما أسمع فجأة أس دعوة له ويدا جبوي أبد قرار ددما چونکو از گرا دلیل وی گرا گوتن وی از قرار ددم وجه افجی لهوی دایا افجبو يعني اف شويرا دكابه جورنا شويرا تخما فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فجو بلا بزنبه أو كسيكما بتش قاتكش حق براوي مسلمان جبو استغلوي جبو حجة دليل وي سر دابه ويش براوي استان حق براوي به بجامت دابه وي فإنما أقطع له قطعة من النار بلا بزنبه أو پارچهش آگره جهنمه مدایوی شخورا بری نخوا بلا کی حق نیبه کی یعنی خودان حق به حق دار به یعنی بلا او در کف میدانه بلا او یعنی یه مثلا نحق خواه حق دار در نیخ دلیل خواب ازمان خواه حلی یعنی محتمل اشاش ببم لبلا او حق مدایوی بشاشیتی بخلطاهی گرا دلیلوی او پارچهش آگره جهنمه دبش خورام متفق عليه اف حديثها بخاري ومسلم هرتكا نقل كنا خودش ورازي به حديث 222 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر شكر امام عمر عبد الله تنقل كنا خودش رازي بيجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجا پیغمبر خوده هولي قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مسلمان بتهمي الدين خدا يه راحت به جهوية الدين دا برفرح به خوده مسامحه برا بك الدين دا ما لم يصب دما حراما حتى كو خوينك حرام نريجه يعني او خوينك حرام سر يعني نريجه يعني چو يعني حتى قتل که نکه حتى هنو بلیندار نکه او آن بلیندار نکه او الدين خدا فرحیه دایا خوده چوه مسامحه دنیره لی وقت میری کشت خوده دی چوه وینانه خوده روی وینانه خوده یبده تنگیل دین دا یعنی یل لی بشدین دین لی بشدین رواه البخاري امام بخاري روایت کرد حدیثها حديث دوواهيه يوفي بحثه وعن خولة بنت عامر خولة كتا عامر الأنصاري وهي امرأة حمزة رضي الله عنها كلفة جنا إمام حمزة يعني بسمام پیغمبر خود حمزة نخير مامه آب پیغمبر خود حمزة بجا جنوية اف خولة بنت عامر الأنصارية خودش راضی به قالت بجا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مش پیغمبر خود صح کرد هولی دگار إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة بگمان هن مروف هنه تصرفات که مال خوده داده کن یعنی خیانت مال زکات داده کن دادن اون زکات خانادن یانج او زکات ویداین خیانت پراده کن دادن هر دادن وی دادن یعنی مال زکات دخوان يعني بغير حق بحق نحقي فلهم النار يوم القيامة قيامت شورا آگره جهنمه هيا خود من نکشوا خود من محافظم بکشوا اینها بله بلال فده بسکنه خوشکو برین دلال لبله جبیر نکن خلقی این دور خواه بکن آبونه قنالا ما بلا حدیث پیغمبر خوده بین زانین بلا کرمانجا ما فصیح و رنگین و دلال بفهم کرن زورو که ماجی فهم بکن و مازنه ماجی فهم بکن بچو که ماجی فهم بکن بلا یعنی هر یک کم 10-20 انسان بکن آبونه دقیقا گل انسان استفاده جوه بکن آبونتی بلاشه هکه هون نظام بی بلا یک شانی هوا بده ببین آبونه او اوینتما لیستلرید بیجه پشتی هون کدی قنال آمده هون وی بنری هونه کچه شوارا لازم به هونه شوارا گوه خواب دیه
کرمانجی هیا ترکی هیا همه تش اسپحیت ده هنه خود حس که هیچ اسپحیت بکی حتی در سکده بمینه خیر و خوشیه دا خاطر هوا